Live Sport, J Sport Football TV, TV yawe. Ese wari uzi neza ko ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ariyo kipe yavukiyemo umupira w'amaguru wa kijyambere? Ese wari uzi neza ko nubwo Ubwongereza bwahimbye umupira w'amaguru umaze gutwara igikombe kimwe cy'isi? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka yaranze iyi kipe y'igihugu y'Ubwongereza kuva yashingwa kugeza uyu munsi. Ntiza umwanya, untize igihe, unkandire subscribe niba utarayikora, maze umpe umwanya wawe mutoya utarambiranye, tubane muri iki cyegeranyo kigufiya ngiye kukubwira amateka y'igihugu y'Ubwongereza, ndetse nkomoze no ku mateka y'igihugu cya Norvège bagiye guhurira muri kimwe cya kane kirangiza mu gikombe cy'isi 2026. Turarebera hamwe abakinnyi bayibanjemo babanje gutwara igikombe cya mbere cyari cyo kimwe rukumbi ifite, ndetse turebe n'abakinnyi bashaka gutwara ikindi gikombe cya kabiri 2026. Ntiza umwanya wawe, twanzike dutangire. Gusa niba ukunda football ntiwibagirwe gukanda subscribe. Dutangire. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza ryavutse mu mwaka w'1863, akaba ari ryo rya mbere ryabanje ku isi. Iyi kipe y'igihugu y'Ubwongereza yatangiye gukina imikino mpuzamahanga mu mwaka w'1872, ihura n'ikipe ya Scotland, umukino warangiye baguye miswi ubusa ku busa. Iyi kipe y'igihugu kandi y'Ubwongereza yakinnye igikombe cyayo cy'isi cya mbere mu mwaka w'1950, hanyuma mu mwaka w'1966 yakiye iryo rushanwa inararitwara. Ikaba ari ryo rushanwa rya mbere yatwaye, ari ryo rya mbere nanone yakiriye. Icyo gihe itsinda Ubudage 4-2. Icyo gihe yari ifite umwataka mwiza cyane bitaga Geoff, yatsinze ibitego 3 hat-trick, ibintu bitarakorwa n'uwo ari we wese mu mateka y'umupira w'amaguru, ngo atsinde ibitego 3 ku mukino wa finali mu gikombe cy'isi. Iyi kipe kandi y'igihugu y'Ubwongereza mu mwaka w'1966 yatwaye igikombe cy'isi cyayo cya mbere 2020, igera run-up muri Euro ndetse na 2024. Tugarutse inyuma gato, ndakwibutsa ko 1990 n'2018 iyi kipe y'Ubwongereza yageze muri semi-finali ku gikombe cy'isi. Icyo gihe abakinnyi bayifashije kugera muri semi-finali navuga Bobby Moore ndetse nkavuga na Geoff, umwe navuze watsinze ibitego 3 kuri finali, hanyuma nkavuga Bobby Charlton ndetse na David Beckham. Sinakwibagirwa kandi umugabo bita Wayne Rooney na Harry Kane. Mu bahari uyu munsi bashaka kugera ikirenge mu cya bakuru babo, bashaka gutwara ikindi gikombe cy'isi cya kabiri, navugamo Harry Kane nanone, nkongera nkavugamo Jude Bellingham, nkavugamo Bukayo Saka, nkavuga Phil Foden, nkavuga na Declan Rice ndetse na Reece James na Cole Palmer. Iyi kipe y'igihugu kandi imaze gukina imikino 12 n'ikipe ya Norvège. Imikino yemewe ni ukuvuga imikino mpuzamahanga, harimo imikino ya gishuti n'imikino yo mu irushanwa risanzwe. No mu gikombe cy'isi, iyi kipe y'Ubwongereza muri iyo mikino 12 yabashije gutsindamo imikino 7. Norvège itsindamo imikino 2, banganya imikino 3. Muri iyo mikino yose 12, ikipe y'Ubwongereza yatsinzemo ibitego 28, ikipe ya Norvège itsinda ibitego 8 muri iyo mikino yose 12. Aya makipe agiye kongera guhurira muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi 2026.
Muri rusange Ubwongereza burahabwa amahirwe yo gukomeza mu kindi cyiciro kimwe cya kabiri gikurikiyeho. Impamvu bivugwa, ikipe y'Ubwongereza ni ikipe ifite ubunararibonye muri iri rushanwa, nicyo kintu navuga kiremereye mbere y'ibindi byose irusha ikipe ya Norvège. Gusa Norvège nayo ntibura abayiha amahirwe bagendeye kuba ifite umwataka mwiza uzwi nka Gor Machine, ushobora guhindura umukino bitunguranye, akaba yakoresha amahirwe makeya abonye agatanga intsinzi ku ikipe y'igihugu ye, ari we Erling Braut Haaland ukinira ikipe ya Man City mu Bwongereza. Ikindi kandi ikipe ifite nka Martin Odegaard ni gute itahabwa amahirwe yo gukomeza muri kimwe cya kabiri cy'irushanwa? Martin Odegaard ni umwe mu bashobora gutanga imipira ivamo ibitego cyangwa se akayitsinda. Ubwongereza burahabwa amahirwe angana na 65% yo gutsinda umukino agakomeza muri kimwe cya kabiri kirangiza, naho Norvège irahabwa amahirwe angana na 35% yo gukomeza. Nsoza nkubaze, ese wowe urayiha iyihe kipe y'igihugu amahirwe yo gukomeza muri kimwe cya kabiri? Ntiwibagirwe gukanda subscribe na sharing.